Nova emisija u programu Radio Gračanice. Da li ste se ikada zapitali kako je nastalo ime vaše mjesne zajednice? O legendama, mitovima, ali i činjenicama nastanka imena naših sela slušat ćemo svakog ponedjeljka od 11 sati i 15 minuta. Sa vama Elma Čajić i Edin Šaković. Gračanički imenik. Cijenjeni slušatelji i slušateljke, srdačno vas pozdravljam. Moje ime je Elma Čajić, a u programu Radio Gračanice svakog ponedjeljka donosimo kratku priču o mjesnim zajednicama, gračaničkim selima i nastanku njihovih imena. Priče za vas priprema historičar Edin Šaković, a mjesne zajednice koje danas istražujemo su Lohinja i Miričina. Lohinja se dijeli na dvije mjesne zajednice, Donju Lohinju i Gornju Lohinju. Donja Lohinja se nalazi 7 km od centra Gračanice, a druga je mjesna zajednica od Gračanice prema Tuzli uz magistralni put M4. Nalazi se sa obje strane magistralnog puta i na desnoj strani graniči sa rijekom Sprečom i entitetom Republikom Srpskom. Prostire se na površini od 8571 kvadratni kilometar. Prema posljednjim podacima popisa stanovništva iz 2013. godine, Donja Lohinja broji 1149 stanovnika. U okviru mjesne zajednice Lohinja Donja nalaze se sljedeća naselja: Mehanovići, Bajrići, Šestani, Ahmetaši, Durać, Smajlbašići, Novo naselje i Novo naselje Škola. Gornja Lohinja se nalazi 3 km od centra Gračanice, a sa Gračanicom graniči preko naselja Drafnići. Prostire se na površini od 10.736 km2. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine, Gornja Lohinja ima 146 stanovnika. U okviru mjesne zajednice Lohinja Gornja nalaze se sljedeća naselja: Žuže, Đurići, Mitrovići i Rijeka. O nastanku Donje i Gornje Lohinje i imenu Lohinja govori historičar Edin Šaković. Naselje Lohinja, koje se prostire istočno od Gračanice na dosta velikom prostoru, postoji još od srednjega vijeka. Već tada, dakle u bosanskom srednjovjekovlju, ono se dijelo na Gornju i Donju Lohinju. U prvim osmanskim popisnim defterima iz 1528., 1533. i 1548. godine spominju se Donja i Gornja Lohinja. U oba sela se po osmanskom osvajanju ovih krajeva naseljavaju stočarski vlasi koji se vremenom miješaju sa starijim slojem domicilnog srednjovjekovnog stanovništva. U isto vrijeme intenzivan je proces islamizacije, odnosno prihvaćanja islama, a ujedno i odseljavanja stanovništva s prostora Gornje i Donje Lohinje u obližnju ka Sabu Gračanicu. Jedna zanimljivost, prema popisu iz 1604. godine u Gornjoj Lohinji je živjelo i već dakle tada živjelo isključivo muslimansko stanovništvo. Par stoljeća kasnije Gornja Lohinja je već bila potpuno pravoslavno selo, što znači da je taj stariji sloj muslimanskog stanovništva ili se dakle raselio ili je u nemirno doba s kraja 17. i početka 18. stoljeća na neki način stradao od ratnih zbivanja ili u epidemijama koje su tada harale, nakon čega su na taj upraženi prostor sela Gornja Lohinja naseljene pravoslavne porodice, uglavnom iz ovih južnijih pasivnijih krajeva, odakle su se u to vrijeme masovno počelo doseljavati na prostore sjeveroistočne Bosne. Ono što je ipak zanimljivo, ili može se reći najzanimljivije, jeste da je tokom svih tih migracionih gibanja i svih tih preslojavanja stanovništva ovo staro, srednjovjekovno, a možda još i starije ime naselja ostalo sačuvano. Lohinja je, može se reći, jedan od najzanimljivijih oikonima, dakle imena naselja na širem gračaničkom području. Naziv Lohinja neodoljivo nas podsjeća na kelsku riječ Loh, koja se javlja u irskom, škotsko-galskom i starobretonskom jeziku. Svakom od slušatelja je sigurno poznato čuveno jezero Loch Ness,
dakle jezero Nes, a sama ta riječ loh opet dolazi od proto-indoevropskog korijena locus u značenju bara, jezerce ili jezero. Iz tog korijena potječe više jezičkih varijanti, na primjer staroengleski louh, baltoslavijenski loki, germanski laho, starogrčki lakos, latinski lokus, albanski liken i tako dalje. Šire područje Lohinje je kraj iznimno bogat vodom. Na području Gornje Lohinje su bogati izvori i nekoliko potoka, od kojih se inače formiraju Tunjevačka i Lohinska rijeka kao nešto značajniji vodotoci. Među tim izvorima i potocima su recimo Zmajevac, Danjički potok, Jezero, Tuheljski potok, Glibine, Jančevića potok, Bjelivode, Ključ, Oborak, Grebić, Bukvik, Mitrovac, Lisičine, mislim da se mi nabrojao barem veći dio. Naravno tu je i predjeo zvani Jezera koji je u ovom smislu također znakovit. Naziv Lohinja, ako ga povežemo sa spomenutim indoevropskim korijenom, u tom smislu nije teško odgonetnuti, dakle radi se o kraju koji je iznimno bogat vodom. Iznenađuje međutim što se taj dakle naziv, taj toponim, taj ojkonim javlja sa ovim keltskim korijenom, dakle u tom keltskom obliku s korijenom loh. To je možda ovako malo smjelija hipoteza, ali nije isključeno da je ovaj toponim upravo ostatak keltskog utjecaja na ovim prostorima još iz vremena masovnih keltskih migracija u 4. stoljeću prije naše ere. Zna se naime i za još neke toponime, hidronime keltskog porijekla u našim krajevima, dok je prisustvo keltsko-latinske kulture ustanovljeno na većem broju arheoloških nalazišta u sjeveristočnoj Bosni, uključujući i neka na prostoru Gračaničkog kraja. Miričina je granična mjesna zajednica Gračanice prema istoku sa gradom Lukavac. Obuhvata desnu stranu doline rijeke Spreče i prostor južnih ekspozicija planine Ratiš. Miričina na istoku graniči sa Berkovicom, na sjeveru i zapadu sa Rašljevom, na jugu sa Porječinom i Bosanskim Petrovim selom. Površina mjesne zajednice Miričina je 8329 km2. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine Miričina broji 2266 stanovnika. U okviru mjesne zajednice Miričina nalaze se sljedeća naselja: Polje, Brezici, Lipovci, Sjerkovine, Babljak, Srednja Miričina, Gornja Miričina, Durakovići, Brda, Mujačići i Kurtovići. Na lokalitetu Dovište, kao najvišem vrhu planine Ratiš, nailazimo na primjer spajanja dva vrlo česta kulta i običaja, a to su kult vrhova i molitve za kišu. Oni potječu još od praslavenskih vremena, prenose se preko slavenskih paganskih običaja, bogumilskih vjerovanja, sve do običaja i vjerovanja u islamu. Riječ je, dakle, o kontinuitetu jednog kultnog mjesta koji možemo pratiti kroz razne kulturno-civilizacijske periode, od najstarijih pa sve do najnovijeg vremena. Miričina se u historijskim izvorima spominje još u prvim osmanskim popisima kao selo u Nahiji, dakle jednoj oblasti Nahiji Smoluća. Pretpostavlja se da je to naselje svakako dakle postojalo i u vrijeme bosanskog srednjovjekovlja, s obzirom da ga Osmanlije zatiču i ono je evidentirano u ovim prvim osmanskim popisima iz 1528. 1548. godine i kasnije 1604. i tako dalje. Između Mirčine i Berkovice zabilježeno je prisustvo stečaka, a iznad Mirčine je i lokalitet Crkvina, na kome su se opažali temelji neke stare građevine po narodnoj predaji crkve iz predosmanskog doba. Sama tradicija obližnjeg dovišta na Ratiš također se vezuje za predosmansko doba, što govori da je prostor Mirčine i ovih susjednih sela bio po svojoj prilici naseljen i u tom srednjovjekovnom razdoblju. Kako je međutim Mirčina dobila ime, to nam ostaje potpuno nepoznato. Samo riječ je veoma teško povezati s nekim poznatim korijenom. Jedna manja kosa na padinama Ratiša, istočno od Mirčine, otprilike iznad Berkovice i Gnojnice, naziva se Mirčinova strana.
Naziv Miričina bi stoga mogao potjecati od ličnog ili još vjerovatnije gentilnog imena Mirčin, ili u nekoj sličnoj formi, međutim za sada nam zato nedostaju bilo kakve potvrde postojanja takvog imena u historijskim izvorima. Miričina ima i fudbalski klub Lokomotiva, koji je osnovan 1964. godine. Bila je ovo emisija o nastanku imena Lohinja i Miričina. Već u sljedeći ponedjeljak donosimo priču o mjesnoj zajednici Malešići. Zahvaljujemo se našim partnerima, firmama koje imaju ugovor sa Radio Gračanicom, a registrovane su u navedenim mjesnim zajednicama, te su iste i sponzori današnje emisije Gračanički imenik. Ukoliko i vi želite biti sponzor emisije i postati naš partner, javite se u marketing službu Radio Gračanice. Dragi slušatelji i slušateljke, bila je ovo treća emisija iz ciklusa emisija o nastanku imena naših sela. Nadam se da ste uživali i nešto novo naučili. Zahvaljujem se historičaru Edinu Šakoviću i tonskom realizatoru Irfanu Izeroskom. Emisiju za vas uredila i vodila Elma Čajić. Istu možete poslušati i na našoj web i Facebook stranici. Do sljedećeg ponedjeljka šaljimo vam pozdrave.